Japet Jahar along Evedang Purchot ke Longle Rayon A Jong Sikar Biang Thomas Council pen Assam Sarkar atum Klemra Pet Pay Pulote ASDC. Difukasa Indoor Stadium along Banget Hong PhD Kiuna Pangpi Atumba Center for Karbi Studies sa Hinpen Karjo. Pothat Langso Hamren Khanduli NEC Atowar Puthal DCSI Hemalong Maikangni. Karom Karbi Pranchang Longpen Nili Birta Thanmang Sami Monica Milikpi Non Birtang Tonpen Arjuitha. West Karbi Anglong Meghalaya Hoi Kapathirji Aphan Assam Chief Minister Aphan Phasi Kadokobe Racharya Songpen Jingwainang Jipusi ASDC pen Kahang Pado. West Karbi Anglong Meghalaya Hoi Long Lealong Evedang Purchot ke Ahoy Alang ki Pajudone Meghalaya Nat pen Karbi Anglong along le Nangke Pera Dimalong Karbi Anglong Thomas Council pen Batai Si Dang Purchot ke Ali Klankle Jongsi Council pen Assam Sarkar atum Ahoy Long le Raikom Aphan Claim Clay Pulote Charwo Sai Ahoy Long le Mon Samang Bong Insai Ji Pulote Sarkar Akit Heatumsi Kachingwa Phadeng Dengnongji West Karbi Anglong Japet Jahoy Alam Kapang Samji Pulote Council of Assam Sarkar Chelang Kingang Ji Puta Pacheta Kalu along ASDC Songja tum Ningje Pisia Badet po Sonowala long pisia badet po di ASDC parti long yung si boundary notice do pulote Karbi Anglong ano agor council ten Assam government ano ko pisia la notice ka badet ka mati ho. If we could get this notice, why not council? Why not Sonowal, Assam government? Itu belong lo hoy. Lain lo hoy pa. It has exposed that Meghalaya government has systematically and officially encroached Karbi Anglong. Ada CM dan MP kita masih Karbi Anglong masih damnong nedet lo. It was obstructed by Meghalaya police pulute. How is that? PC Assam police team do joy. What is Chief Minister doing? Meghalaya police company say Chief Minister instructed you obstruct people from Karbi Anglong from moving around in Karbi Anglong. Why don't Assam Chief Minister? Alang long the police dulu ke, alang long the magistrate dulu ke. Kali magala law and order ke Chief Minister long situ dulu mati. Lasin itu tu bangke cuaprang itu mesti long the pulau je Karbi Anglong autonomous council kan Assam government ke weak pick up possible nanglang rock lo. And this has exposed. This incident has exposed. Difukasa Indoor Stadium along Jakhong Nipai Isierni Arni Tiliplia Porma Lompen Center for Karbi Studies atumpen Bangathom PhD Kyuntang atumaphan Karcho Birta Pherangke Stephen Teron pen Birtang Pale Center for Karbi Studies sahin pen Bangathom bang PhD Kyuntang atumaphan Kasa Indoor Stadium along Karcho Kedamtang Surini Rakre Nerke Paningkan Jakhong Chiklu PhD Kyuna bang P Dr. Valentina Teron P Pining Surini Rakre Sirke Paningkan There Chiklu PhD Kyuna bang P Sangpi Kabin Teron P Lapen Wosika Chiklu PhD Kyuna bang P Sami Niet Teron P atumaphan Karbia P Lapen Certificate Karcho Mayalong Pipa Jirdun Kedamtang Surini Akresi Ningkan pen Kaselam Nonpuanta Ketang Nedet Wathat Langso Hamren Khanduli NEC Atowar Apothak Jakhong Nipai Sierni West Karbi Anglong Deputy Commissioner Sai Hemalong Arsik Jit pen Kachingwai Kapat Dopon Birta Pherangke Hundor Kropen Birtang Pale West Karbi Anglong District a Deputy Commissioner Syed Isafur Rahman pen Mai Chupayam Phu Ponsi Mai Long Karbi Anglong Thomas Council EM Rup Singh Teron Executive Engineer PWD NEC Road Kampur Manoj Kumar Saikya Contractor Surendra Sharma Contractor Lakshmipat Chardia Lapen Contractor Apurba Kalida Tumpen Danglok Hamren Town Commissioner Ward Commissioner Lapen Chirok Tokara Tumta Chetongdun Mailong NEC Tower Kaselam Kanglen Pigajok Hamren Arada Tum Kisung ke Phonangalang Penangan Chethan Lasin non Chiklojon Niangbong Sig Ward Pen Contractor Atum Sai Cheklem Nang Pupusi Mai Kipu Pasikpon Kedamtang aningkan tame Maya Long Kachechak Tekang Atengke Surini Akresir Kep Jangmi Pojik Luan Kapatang Jia Phansi Contractor Atumpen Lamchak Chipipon Bon Sitame Non Puar Nianta Kapatang Tere Kalam The Rara Tumpen Penangana Contractor Atumpan Karju Padu Lasi Non Jiklojon Niang Bong Hamrena Rat Aphan Prek Jeka Tower Kaselamang Tek Paklang Nang Pupusi EM Rup Singh Teron Pen Contractor Aphan Kipu Pasikdun Ini kita ini tuh inisiator kapitanya pan, kebiasaannya pan papor meeting itu. Sudah tambah atau sudah channel elektron itu kokosi. Nanti non bang pilih bang, elang tuh
staff engineer tulo contractor tulo nong ke claim bom kang le ba ke claim ke der position ka setting wai lo bisi di tun dapat klang lo ke der lo bom ta pe prop ni abang ke jika pen bang ke atau da jika tinya di wala bang ke claim ane tinggal lo atau bang ke non yang bom abang ke dia sampai ni tahun non belum ini lo la ke la laku ambinong atau kana bintero ada long lo la kai long ini pakai mana la tikun yang bom ta semua su pe petai pampori nei apa thang tu saya pakai quality pan meu kali quality maintain nei panglum pera bangara tum asipen si aki pas sadun do sebu along pakai bene ting pilong le pakai pilong le ane bang te along te la sonta do la sil hai problem mata tinggal lo hai problem do ana pakai yang si dua puluh orang ni tum henang thang si tum lokal kita kacari tum lah ke nang picun pidum po kita non ciklu yang bong pini ke julai lo akol september ke cengru lo make non lah ke suman pun kita abe naik pun 80% ar progress bangke long nang po si pini ke cengrai bangke non morong so por phan birta moi to pariksna Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Nissan Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihena mo phi puthor birta lo wang thuik lo
Hamren arong supi pen non head jong inut ariso sarlep aroning tikathar project a satlang along ongdung amate project a number chepalong dun si Karbi Anglong West Karbi Anglong mate Karbi khaya phan mesen anong jume wanlo alang liphan ningaching samang thek wosik niphai thom kebarni Hamren a hithi kimi multi utility building along alumni association Don Bosco High School Hamren pen karcho mai kapaman pona puthak pherangke hundor kro Hamren pen birtang pali Sarlep aron ingti kathar pen aims along phan sirkep kebra truck tok borne kebra truck si nira long phan sirkep tok bor pli kebra ke thom jibmer along phan sirkep kebra truck si tok bor phokebra pho lapen jimen along phan sirkep kebra truck tok bor truck kebra nerkep an chepalong dunlo lapuson hamre na hawar pen karbia khaya phan anong jume ke wan pia bang phu phan ningkaching samang the Alumni Association Don Bosco High School Hamren pen Hamren hithi kimi multi utility building athik kupalong karcho jamek paman pon Sir James Ingti Kathar Maipu Alumni Association Don Bosco Hamren pen mai chepayam phu ponsi archo jamek pachun pon Sarlep aron Ingti Kathar aphan karcho apor hud non hejong engineer kachali dunji aphan sadlang kyuntang sonse timung rukasen ronghang lapen sor lo hin pen serdhun rohang pi atum phanta karcho padupon mai long lo kacharli bom ahut ko son pen si do thak nang ji lapen ko son si lo kapur hinang ji apu thak sarlep aron ingti ka thar pen mai long ame thang ke klem bom asai ateng pen rot ang no than pa jermi pon school days ke bang dan puri hai and you can contact ini ke form school days udah bang ke ate school days udah mane Kapolri का कॉलेज में मैंने ये पूरा ना mentally, socially, physically इसका कैसे develop आपको क्लास के ना वो आगे उदाम होते नसी स्टॉपर के ने कब लोग अच्छे लाइन लाहे मने फोकस के उदाम होते मने उदान के होता नहीं के फॉर्म कौन हेलो सीता क्लास 11 12 के उदाम होते चलाओ लोग daily होता ना के 8 to 10 hours daily दामन के daily सी पढ़ी लोने अपने एग्जाम की तीनों को दांगे रिविजन का साथे ने स्कूल आना होती था daily test कमीशन होती उन्हां के ने लोग उन्हां को मने उन्हां के ने क्या लोग बोल बोला है ना पूछे ने कमा था रिजल्ट कराना मिला चलो में बुक कमा था थे ने करता West Karbi Anglong Sildubi Namghora Longbo Signify Thom Kebar Nianar Lo Profile Kri Sira Chiti Mapor Malompen West Karbi Anglong Pen Nogaon District Ahoy Kedo Ke Theki Dinga Tum Chetong Si District Hini Arada Tum Kopli Alang Royalong Dolong Kaweda Rajok Kache Kapa Phana Ke Sung Pen Piniar Nianta Kache Chaknang Aputhak Sorkar Aphan Pinpur Lokipidam Ji Aphan Mai Kapa Dopon Birta Perangke Kelvin Terampen Birtang Pali Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Barim Bajongti Sopen Kachari Pona Mailong Mailam Thikang Burateron Pensi Pachini Ponlo Labang So Mailong District Hinia Ke Theki Dingatum Chetong Dunsi Mai Kapaman Ponalong RDP Dun West Karbi Anglong Pen Hoja District Arong Supi Pen Kache Lopik Lapuke Kali Bon Sitame Pinyarnian Tad Dolong Kaweda Rajok Tebok Head Hoja District Ke Kabjia Phanta Penanga Kisung Chetong Nangrin Tilo Aduntu West Karbi Anglong Tumpreng Lapen Khiruni Pen Hoja District Kache Kabjia Phan Kopli Aroya Thak Ke Dona Dolong Arta Dopik Antang Lupu Abu Thak Mailong Lam Theke Jai Padu Lasi Sildubia Hawar Pen Hoja District Ambong Kiliput Kopli Aroya Thak Akimi Adolong Kimrang Pon Pulote Kacharlio Somar Jojor Cholang Lapen Kisokione Yahudason Kache Pon Kache Wan Pen Chenglok Thedunga Kerap Doji Pusi Mayalong Kachingwai Padu Lasi Labang Sobuta Hojai District Arata Hojai District Ake Theki Ding Lapen Lapu West Karbi Anglong District Arata Tumta Labang Sobuta Tingki Chethan Damji Aphan Chisik Pon Bomlo Me ke hang ke lahalo daga hawar kang chir nai mate ki sum nai asa dolong pen pana ke joy doji pen kini dag nitum kaching room iglo apen non el tum chini iglo ja dag koplia dolong mate kheronia dolong lapen dag non kumprenga dolong ta ka henoko non hidu goyeson lo lasi modna nama dag nitum silubia long adolong jong si don de pulo tangte nike muga ha heroni panda wang no lo tum reng panda wang no lo Karbi Anglong no panda wang no lo dak abang ka angbong ping fet ko
asih pini rat kaching room lo rat kamat halo asih non amat sarkar long damsi ni tum dolong kape long ya phamsi pini na tum ka channel pen ni tum na kaching iglo Karbi Pranta Mangala Ponsing Ton Poneglo Domithak Me Kurang Thu